Sɔrɔnale tigi kira Muhamadu ye. Allahumma salli ala nabiyina. Sɔrɔnale tigi kira Muhamadu ye. Allahumma salli ala nabiyina. Sɔrɔnale tigi kira Muhamadu ye. Ne ko kaburu dibi ka gɛlɛ Ala ka ɲada Muhamadu kan. Amin. Kaburu kiri ka gɛlɛ Ala ka ɲada Muhamadu kan. Amin. Sɔrɔnale tigi ye kira Muhamadu ye. Allahumma salli ala nabiyina. Ne ko kaburu dibi ka bon Ala ka ɲada Muhamadu kan. Amin. Kaburu kiri ka gɛlɛ Ala ka ɲada Muhamadu kan. Amin. Awa sɔrɔnale tigi yanga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. سلامون أمبي أبلا جلفو بي الغمسة نكوني أمبي بلا جلفو بي الغمسة دوينا kanyin ala fe ala ka yafane na obela jelema ala kan kan ala kan labanya ala kan sutura je hera lara hera abi ala de bolo ala ka damma je toro lara ka toro ala kan ne abela jele kishama anga furo ala ka yafuma ala ka badado no yowie ala ka nyerenya kataroma o kɔfɛ an balima minnu bɛ tunga na u bɔra u bɛ taa fɛn ɲini na ala ka nafolo ɲuman ala k'o diya n'u ma ala k'u kisi ala k'u tanga ala k'u garisɛgɛ minnu bɔra u bɛ taa kalan na dɔnni ɲini sira la ala ka dɔnni ɲuman d'u ma ala ka ala dɔn ala ɲɛ siranya duniya ala ka o di an n'u ma minnu ɲɛ sigilen bɛ so kɔnɔna na u bɛ so baaraw la ala ka n'u wasa ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ arajo so fo a baarakɛlaw a ɲɛmɔgɔw a ka mɔgɔ o mɔgɔ n'o bɛ baara kɛ arajo so in kɔnɔna na an b'a bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ arajo so lamɛn mali kɔnɔna na mali kɔfɛla la foli bɛ ka tara kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma duwawu bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen duwawu bɛ ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ ala k'an bɛɛ wasa ala k'an sutura o tɛmɛnen kɔfɛ non bi alhamisa ay bena le 25 janvier 25 janvier l'an 2018 quoi a beno de ma o kumana o sira fɛ an ka alhamisa don ka wajuli sira fɛ an nana o la bita an b'a fɛ ka hadisaw dɔw fɔ hadisa minnu ye iyaka ka hadisaw ye iyaka an bɛ se ka damadɔnin ta o la k'o dɔɔnin fɔ la n'an ka seko damayira ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn a sababu ma fɔcogo ɲuman ala ka nɔgɔya an ye a faamucogo ɲuman ani a minɛcogo ɲuman ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ɲamɔrɔyakanw labatululi ala ka nɔgɔya an ye kumaniyafɛnw toli ala ka nɔgɔya an ye ala k'an kisi k'an niw kisi k'an ka lahalayaw ɲa gindo ni bangena ala k'an kɛ a ka jɔn ɲumanw ye
ala kira ko sallallahu alaihi wasallam aya harita do mado fara nyogon kan kitabu ti koni ko akalla yini walasi mamin bi afle ka kala mamin ba Allah ko saka nafani aye ko saka jogo wange ya na ka jogo nunu ye afore min fola na ko ke ko kala min folo ki ko ti ko saka to ala ko de akalla yini wamba fo ala ka kala yini sabati ambila jele ako ko qala sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal khalwata bin nisa'i والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما كم بيما التشيع كان إلا نقولون يعني مسوي إكلي والمسو كلي سكوننا ما بره تفرعوكا وأتشيع كانوا كده كون كلاني مساي منين كنين نيبي وكسيبا يا كوننا نين نيبي ومساي مولو cheshima langolo ya ni musoye fo shetana kado ani nyogon che o shetana du mana do yoromi herate inde mimante inde ala ngi shetana toroma wal yuzhima rajulun khinziran mulattakhan bitin aw hamatin khayrun lahu min an yuzhima mankiba mur'atin la tahilu lahu ko accew do la kelon aka mangunga noro ika koronyo nyane ke jefalila nuka forde nyogona jefali min norole no ni boye bolma bogo finye o ka fsema kateme ika mangunga korose muso ka manguna muso min ka mangu ko se nyonyan te daga yekone kira ko tuguni iyyaka wan nazarata ba'da an-nazarati fa innal ula laka والثانية عليك kira ko mbeyma filali bero ko fe ite shonde wal muso filali ichogo dona de folo ngoni obiye mana juru mutika ka so mo imada bakama nga filale ko obi kande gan ga herato lare ni nye bilala la ka so ma la nyini nyi cheka bwala nga te bwala nga be sigala fuyo akumana ko bi kande onna fatika fiyo filali folo obiye nga filali filanai ko obi kande re ala kirago sallallahu alaihi wasallam iyyaka wat-taswifa bit-taubati wa iyyaka wal ghirrata bihilmi Allah anka ala kirago mbima kabo ya kharlima ni tubu yere ni itoza juma mana se wadi man nabi tubi selifidin do mana se wadi man nabi tubi mawludi mana se wadi man nabi tubi yace ni anga nga dem na jage sa nin ko bara wadi man be tubi ko kana tubu ya kharure wa iyyakum bima tubuni kabo yere negema yere marsam ni alaka munyuye kabo alaye munyu masaye alaye fa masaye ki yere marsanu ki yere negeno ye ko kana kede kani yeren negen ko ala ya fama saye o kishu kibla kuta barawla ni nungu barawla yere sawo kela ko ala ya fama saye attention kano kede wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyaka wa sahib as-su'i fa innahu qit'atun min an-nar la yanfa'uka wudduhu wa la yafi laka bi ahdihi kombima kabo jenyogon jenyogon minte alako sira bilikoro jenyogon mi bla alakuta baraw de la abishu mana ko de la abishu haramu baraw de la kanogi teriere obi tasmara tigi yedro aka kanu dinna fa foyi dima amala limin de ya de la da fa iye o teri fasinunu ikolo sala atoy kana konogi teriye kwa momo ti nyeshi katara alama ka alako bilay koro kano ki jenyogo nyere jenyogo njugu abe jugumande sama katare mari alaka ngisi jenyogo njuguma wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal khiyanata fa innaha bisal bitanat
kira ko tuguni mbe awma ka bo janfama aya ko kana janfa ke nyogo na re akana nyogo janfa re da nyogo chena no no ye janfa ire bi nango ake ni ma janfa bisa fen sorala fika negende min manaje wala sika fen sorala ko ni fika negen yoron dala fika janfa yoron dala wona bisa do sorala ni ko ka be fo kenega jela ka bela yelen prebela tagaye kitina chama sorore kira go wayba janfa aya to dala janfa mayre wa iyyakum waz-zulma fa innahu zulmatun yawm al-qiyamati mbi awma ka bum mo on tonyanima tonyoni way dibide yi khiyama jodo nare agara nyogon tonyo angara nyogon tonyo ko tonyoni bige dibide ya tigala may khiyama jodo nare wa iyyakum washuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum ashuhha fasafaku dima'ahum wa qata'u arhamahum kumbi awma kabo bakhiliyama bakhiliya gelen mbi awma kabo mare ko ka daga o kira sabe ma ful munun temene ka on yo ulu halakira o ka halakini sabe bora bakhiliya gelen de la ko yo nyogon fa ka nyogon joli bon ka sinju tige abbe karni bakhiliya sabe ya de ko agara sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kibra fa inna iblisa hamalahu al kibr al'an la yasjudu li adama ko mbama ka bayire bonya anga ngoro sika bama iblisa yere bonya de yato abana ka sujudu ke anfa adamu ye amma ko sara halakira ta cena Allah ka danga baga yere bonya ne de gafsa ni katiye ne de gafsa naye na fulo bene de bolo ka temaka kal duni bene de la ka temaka ne de gafsa ye wadara fatamunta beto yere mo do beno dolu ngolo tigido mo yere nyita ala yere nga yibasoro o kafsa ala yoro kateme bazamba tigido kande yere bonya abi mo makosa iblis yere bonya yede kera sabe ka makosa ala ko akasu yuda adam ko ala kafsa kateme adam ko kadaga ala da tasmana adam dilala bola tasma fanga bo kateme boka ala ya amagosara ala kadanga baga ala kan gisi yere bonyama iyyakum wal hirsa fa inna adam hamalahu al hirs ala an akala min shajarati ko hamigele kumpangele angan ko sama nata jiye nata imbonya ko jugu angan ko shika wama angan nata fegaya bar adam akele nga hami ka kumbade ay aljina ko nana ay yiridun ko bi to yiri aljina ko nana ay yiridun o kira sabiya abora kuma hami gele kumpa ka dante me ko jugu amangande wa iyyakum wal hasada mbi awma ka bu hasidiya mare hangala nyoko hasidiya فإن ابني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا فهو أصل كل خطيئة كم بأما كبو حسديما آدم دنجي فلا حبل القابلة كلين أتنوين فحسد كما قلنا كوكا داغا لي نيمان سورو علي تغرا جوماي يا حسديا وكو خطو ب لاسلي حسدين دي من حسديا علي من دينما او نيو مدينما ومن فو اتايغا تشينده akagene yere nyogona ye o nega fsaka temaka hasidiya be moka nyumandu comme ni logo jalam la tasmana badu chogo minna hasidiya ala kan gisi hasidiya ma amani de kira ko tun sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal iqrada yakunu ahadukum amiran aw aqilan fata'atil armilata واليتيمة والمسكينة فيقال اقعد حتى ينظر في حاجتك فيتركون مقردين لا تقضي لهم حاجتهم ولا يؤمروا فينفضوا ويأتي الرجل الغني الشريف فيقعد إلى جانبه ثم يقول ما حاجتك فيقول حاجتي كذا وكذا فيقول اقعدوا حاجته وعجلوا كراكو صلى الله عليه وسلم
mbi awma aywa iqrar do ka sigi ki dade do ya kama itsika halkuma itukuma yere dese koso bien dese koso goni ka sigi itsika halkuma ko ya jumande ko dala gelen sisan ede nyimoye kuma nyi shikatara edema fantan miskine muso min ni cheta bolo odola obina katerema obesigi obina katerema non na katerema ibisigi babu fo abaga mago fi babu ngala je fo mina la je na saka nyena bo alabana ibo to yeno tenno ibisigi itijawu foi dama aka mago tinya etina foi fama ibna to yetenno mana modo bina ko fentigi non naka ba bismillah ibisi yo grafe ibi yele no fe ika makoyo jumende babu ko nega makoyo nende babu nega makoyo nende babu nega makoyo nende kuma abesi ko grafe ko kam makoyo na boye alakara sallallahu alaihi wasallam tuguni iyyaka wa kullu amrin yutadaru minhu kombima kabo fembela gela femin mo bela dilo kuma tumotuma ay ngala do min to zubotuma ayya fama ningelena wati be ede bafo ayni ay ngala do min ki kanoke tuma be wati be ede bafo ay ngala do min ifana ki yere kula shola sa wati be ay ngalo ay ningelento ye nda senfila wati be nda senfila o manga igi yere kolosi kirawtu iyyaka wama yasu'ul adha wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyaka wa da'watul mazlum mbima kaboto yene moka duwa mare tuyene gelaka duwa mbima kaba mare tuyene gelaka duwa mbima kaba mare wele jumande kam oron tonyo abe duwa kika na dunya duwa kika ala baka duwa minere wa in kanat min kafirin fa innahu laysa laha hijab duna Allah azza wa jalla ima min tonyo hal nasru la kafir do hijabute aga duwa ni ala chere ala baka duwa mini kande hal kafir do kuma te islami ko ne mare ala kara sallallahu alaihi wasallam iyyak wa muhaqqirat az-zunub kombima kaba junu fitinunuma ka junubula nafu ni junu fitinini nafu neben junuba de forago ko de nyangate ka junu fitini ko alabo ya faw junu fitini ko chaw ko ne ko o te juguma mbayte no ki kano kere ka junubula ka ala kutala ki kano kere ko junubu fitini ka jwana misale jumende abisa misale be ko modo de jama kuldo do sisangwa abi tama yoro la abi kun kolola asan aya fo sisan dumine babulo ubin so babulo la fe ka jeni aya fo bigata kata lo dogun de bolo kelengele nyini kana nae bigata logo bolo kelengele nyini kana nae ajama kuli bibina ni kelengele abi fara nyonga abaka dumine mono ye okmana junu fitini nunu ni bi jomunu na kwa nu ya tigala mo mine naye ko bi ga sabe ki halakire o mana junu fitini nunu ibi kango ke tubi ibi kango tubi ka bama fitini na faranya nga labana bi chayare ko dusukun ayo ko mi lambam veri nyo na de lambam veri ni ya kurako ni ya kurasa abasara ko ajelelo anyi bi pass abi yelike ngai bitu ka amene ayele anyi bitu ka amene don ni bitu ka ako ay asilma bitu ngana labana eta nettoyer alabana tina foye o fitini fana mana faranyonga dusukuna abi dusukun no chokolare anga na junubulade ka bado junu fitini ni ka anja farinya alala koke anga no kere ni minana naye
itiki aga jugi mare ala gangisi junubu ala kutaw baro bela jelema ala kara ko tunu sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghibata fa inna al ghibata ashaddu min az-zina wa inna ar-rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alayhi wa inna sahib al ghibati la yaghfir lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu kombima haba mo korfama mo korfo mima ga ba mare anunga sigidati janni mo korfate sisangoni ala ka angisi de de sigoro mi misaka ke kisi ka mo korfola abenga amanjare ala ka angisi mo korfama eni nebe sigi ni makile ngulla ka ba barobi ele mo yereka ko mo korfo aka jugu kateme jene yaka ko gadaga che abi jene yaka abisaka tubi ko ala ba ka tubi mine ko nga mo korfo tigila mo alati yafa oye fay mami ngorfo de kay yafa yire ala gara ko tun sallallahu alaihi wasallam iyyakum wan niyahata ala mautakum fa inna lil mayyita la yazalu mu'adhiban ma niha alayhi ko mbe awma aka bo ko singa kulema aka shugande ka kashikan kulele ke shugan ki kangurta ni kashuye ka kuma mana kuma fo ko ma juma fo o manga saya wasila min gafsa o ye munyu ani sabali kafo ambe ala de taye min mana ala ja abode ke auna wa ambe yele min se gatar alama o de kafsa kata me kashi kan kulenga anga shu kan gono manga ala gara sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa fi shamsi fa innaha tubli as-sawba wa tantunu وتظهر داء الدفين كون بأوما كابو أكنا سيجتللا كسيجتللا كوي كانوا كيكوا أبيكا فينين كرو جا أبي كسا غويا أبي بنام دولي أبو باني كسيجتللا كوني على كرام صلى الله عليه وسلم إياكم وإسماء المعازف والغناء فإنهما ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة ko iya ala kara tunun be awma kabo dunu lame dongili kan lamenu aya ko shi kabo ma wati be dunu de be tilokoro wati be dongili da kan de be tilokoro ko aka ko shi kabo ma de ko ka daga dunun kan dongili da kan ala ko fo kuma kaunte fo jie kuma abe farle menu ono do ma de ko abe dusukun fa abe na fega fale dusukunna komi jibe imana jibo lili ma fanga bi fale jogo minna koni komi yiri imana sonni ji abi lamo jogo minna o mana dununga dongili da kan abe na fega de bo dusukunna ko anga ngol shi ka ba mare al ma'azif wal malahi kal ud wa nahwihi wa qala sallallahu alaihi wasallam إياكم والسرف في المال والنفقة وعليكم بالاقتصاد فما افتقر قوم قط اقتصدوا كرغو صلى الله عليه وسلم كون بي أوما كبود دانتمي من نفلولا النفقة لله أبي أوكا أكا چمانشيا وكم فانتيات ما سرور ما تيكي فانتيات ما مانا چمانشي تاري سرفو دي نفلولا إبي نفلو چين amma ga do doyoro mun na iba ci o doyoro lulula wol mi ka balo hake min bibo iba shebi ina chama to bi aba dunka fa ato abitabo aka no kere mimbe abe mindu abse ga mindu abu iboro tebi aka ke chama je ibse ga min fana dun hake min bibo ikan wodo tebi ka dante mala o mangande wal ma fana ka jigi duguma al-ikhtar hake koto li min bi bo ina dogoya abena dunka ban kasro sendun sebe min bo san felala anasigi ka nye bo sonyo na ama fa ko fana manga chamanje ode kafsa chamanje hakelama muso kewu ndo be duko nana
be dutugi la ke guya sida nyoy sida aka dogore iti doni faraka ala wadu aba sida nyoy aka chaha dongodo ato bari bito anti doni mwala umana anga yoro kolosi ko ni katoka ke chamanjiaye ko fantana gelangoni ko itino sorore ala bi kishi oma ala kira ko tuna sallallahu alaihi wasallam iyyakum wan namimata wa naql al ahadith mbe awma kabon namime ya barama nanga kuma la se nyoma ni cheni siraye namime ebita yanfe ibita baro mime na fo yanno ibita ka yanfe nunu ngotano min mana bu yanfe ibita nunu ngotano ina kuma la se nyoma kamo bla nyona ka jama kulu kabelo nyoma du bla nyona yoro bla nyona ikano kere iki nemine namime ya amani ala kara sallallahu alaihi wasallam iyyakum was-samra ba'da al-isha al-akhira kombe awma aywa kabo aywa sufe baro safo sello ko fe kasika ke su baroye ina su bemba baro la tenno jinya baro ala ko barote kalante ala ko barote ka su belaje lemba tenno qala wa khila kuma nyama yere sitifala ko kana okere halika daka sinogo oga fusaka temoka ka sube ba baro fula tenno o mang nafa fuitala amma ala kula sa alhamdulillah kay ala kara tuni iyyakum wal yamin al fajrata fa innaha tadharu ad-diyara balaqiya ala kara sallallahu alaihi wasallam kombe awma kabo kalilingaloma ka kalingalonga ibaro kodebe ini mado che fendo ini mado be ga nyon sama fendo ngone taru ko tarudo asera kalli yoroma ku ka aka kale ayre dum bado ka bu kitate ini ala je bado kitate ina kalin ala wallahi ni ne tade ka suritate ko kalili ngalonga yire bado kitungwa ko be duga ntomwe abe yorochi iga gafe bela jale miga junubuye ala kara sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa ala turuqati fa in abaytum fa'atu tariqa haqqahu غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد السبيل كلا صلى الله عليه وسلم تقول كم بأوما كابو سرا كانغو سيجلا سرا دا سيجي أكناكي uko kira anga sigi dawdo anga sigi yorodo amita nyene fi mboy anyi mita nyene fi boyeno mo bi ka to soko nana tuma bewa fo wati ni wati ka to ka bo kata sigi sera dawla aka giraw na abesi dawla ani abi nyom bar nyonya an siga to soko no wati bere kira go wa naw banna ko kati nya isra da sigi nunu ko sira ka hake ayo dide uko kira go sira ka hake jumende iki nyetu wala musa min benana ikana wala musa flere depuis ni na kum wora gaba ibi alaje kano kere ikiga toro so men kana mo toro modo temeto ino toro la soma kano ke mimana folike na assalamu alaikum wa alaikum salam ka folise ka taroti la mama kanya morege ni nyumaye ka fatane ke ni jumaye imana maye mimbe konkolona isigile yeno kafo ni ntoyino kana ninge ni manana me ka tika yoro de nyinere abi fanyme fe ta israve abi ni tera yen fe abi ibi nyingal ke ba yoro yirila ko sraga hake no ni ko tinya ko sra sigi ko ogmana kika sraga hake ika nunun ke ni yunun ke ogmana bashi fo de ka sra da fe sigila nga mitre nununa ko ni ika so ore la fiaka boy makati mi sigil kande على كلام صلى الله عليه وسلم أكو إياكم والطعام الهار فإنه يذهب بالبركة مبي أوما كابو دوميني كلامة أتاني بركة دوميني كلامة سكا دون
ko kanoke ka to ya kasuma na sona wati minna o de dumni kan no barka bodela Allah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhab al hadith mbe aw matuni kira ko mbe awma ka bo jigiyama ka mogo jigiya juguta ni mogo ye maasi manin ke ni ete maasi manin fo fama ke edu ama ma ye ima miala ada ka jigiya doron ki kano kere jigiya oye kuma bela jele ngalonde ko akana fese like ka fese like ka joju fese ka se ka don ka bili sonun koro an ka don nan kelela o mina barachaye ka kano kere angana nyoon koniya angana an ko do nyoona anga ke balmawye alaka jomye angana nyoon hasidiya shekana nyini neke abalmaga muso nyini nenga ibalmaye muso do nyini o ye foka benge yere nga chamanto bolo fen doni mbe bolo ina site ga do muso ka ko korompi ona banina ke tagi adu ninno nimpere de wonno borafe anofe abina di nima soni e ko tachien ko anga no kere wona anga no nga fera anga no chien ni mina ninsa bina foka benge soni ene tadu ala ka chien nga abega nyini nyogon fe bi abega tere nyogon fe damina la nyini akantoma ko man an abega abema mana damina nyogon fe ani mi nye foka benga la ko ebi se mola ka to ale bolo chengle alaga rasul sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadkhul ala nisaa mbe awma akana do muso kande donni muso ka aya koloshi muso ba ka soko nana e ka do muso ka soko nana aka noke do de kan do kira afara hamu wa okmana mbaluma ke muso ini mami ka sur ko sabaka o muso ngoro ke muso ndo ke muso ayba nimmin ka sur o muso kwa ako o yere ko yesaya ko bisi yakko ne to minare bo vakon o fana ko ne ko mo nyogona alaka sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kadhiba fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar وإن الرجل لا يكذب ويتحارى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا على كرم صلى الله عليه وسلم أو ما كبون قالون تيجي ماري قالون تيجي إكانو كره كنا دوني قالون جيا أبو كاتيرو كنا منه أكوكما كنا لكالي قالون تيجي لبا kana ko yere ko kada ga ngalon be kanani katara juguya dama juguya fana be kanani katara tasmare mare chebe ke ngalon tigala be ngalon suganda be ngalon sa be to ngalon ta be ngalon tige be ba do ni ngalon tige fa la bana bi sebe ala ko kati dewa we ngalon tigala de gafela ati tu sebile ala ngi ngaloma kombe awma aka minane ke ni chiende chiefo akadoke chie halaga kuna ikafo chie akolaba hera do ikaro ko chete wuli ikaro ko chebe mo kanda katara nyumanya baroma nyumanya obi kanal kata ajinama chebe chiefo atewula be chie sugandi fuka ba se ala ro ka fuka kati dema o chiefo laye gafela ati tusibile ala kanga daga chien ala nge chiefo lawe ala ngi singaloma ala ngi singalon tigala ala kala ngi ngalo tigala fiyo ala kala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa su'a dhati albayn fa inna alhalqa ay tu'ad ila alhalak almurad bi su'i dhati albayn atasababu fi almukhasamati bayna isnayn aw qabilatayn kira ko mbe awma nyola chien nyogon chien aga no kere akana ke moye mumege sabe ka mo chien ka mo bila nyogon akana ko yere ko ka daga o de dili kala yego abi ka dine dika wimo ka dine langolon to ibulo foti bulo bile abi ka sabe ki ka la kila se katara mo
an kana anda tige nyogona an kana banga kuma nyogon fe ini ne ami yoro kele ete kuma ne fe ne fana te kumi fe sankele sanfila sansaba herata la koy selamiya ka jogoto ye koy ko ngana soma de alakala ko sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa ta'arri fa inna ma'akum man la yufariqukum illa inda al-gha'iti wa hina yufdi ar-rajul ila ahlihi fastahayuhum wa akrimuhum mbe awma kabo langolo bilama ka fini buli fam bi langolo ku shitila dulo gide ki langolo mila tenno ka kano kere ko ka daga danjo no be ala bolo uluta fara nyonya fiyo fo wati min nabe nyamana tagala an fo wati min ni shere ka dari ga so musoma ma ay malaya uluma ay ulubonya kana yilangolo mila ko kana langolo bila amani iki yera sutura fo wati min karta la de alaka sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hawa fa innal hawa yusimmu wa yu'mi mbi awma ka ni dunguma ni abe mo kilo gere abe mo nyefie mana yimana ke ni dungu la butula ya kaba e mana en ni dungu no de xele bulu ke ka kaba ni te foila ite foy metu ni fo ni dungu ni tarafe iga helata la fiyo abi ta ci ni dungu mani ni dungu be mo sama kata halaki dema alaka sallallahu alaihi wasallam iyyakum an takhlutu ta'ata Allah ta'ala bihubbi thana'i al-ibadi fatubid a'malakum kirako sallallahu alaihi wasallam aywa mbe awma aya koloside akana son kaga alabatu nyami ni moga tanuni kanuye ebi alabatu mununke ni mo yitanokan obi jayye ina korayso ina ke kosobe ko kanu kere akana ke mo kosore na yo ke aguna kaga baruma mi binde ika khalasi alaye o yitano yete mayar le ka baranyu mana ake ala de koso kuma ala bi barajo de la ika alako ala batu ko kanake kanya ko mo nyebena ka chaya ko mo nyebena ube ka ho mo teno wan nak fitiru be mtake yere kano fanake kanake ukoso kanato ukoso ibidelika ala batu minke ibidelika kede halni mo beno ka anga to mo kana ko yere ranci ay ake ala badon we kanake fana ko mo be amba ko mo ka fo kanake fana koso kanake ulukoso kanato ukoso ne ala batu do iba kede alaka sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal bawla fil maqabir mbawma akana nyingene ke qabru sola ko ka to ga bawlu ke qabru sola abi kuna abo mama alaka to iyyakum wal bitnata min at-ta'am fa inna al-abda lan yahlika hatta yusira shahawatahu ala akhiratihi wala ka ko tunu mbawma kabo kono fama kam dumine ki kono fa ka dante be ka dumine ki fa ko sebe ko lo side dumine nyuma ye minye ika wulu ka nega tuila ika wulu dumine kunna ka nega tuila ore ka fu sayere ka kene yama ni dumine ke kage Allah na fogi yere degu herata law fa ni be nena kili fa bi na ke bara tu ni ko fa ko jugubolo ko manga alaka wotun iyyakum wal baghdha fa innaha al halqatu ay al muhlikatu alaka wotun mbewma kabo nyogon jugu yama aga nyogon jugu yare aga naga nyogon jugu ye ko kadaga ode dilikela ko ode halaki baye wika dina jika bubolo ki makosa anga nyogon jugu ya anga ke nyogon fe anga nyogon bunya anga nyogon kanu ala koso ala ko no yambila jeleye alaka sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal bid'a fa inna kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin tasilu fi an-nar alaka ko mbewma ka bid'a baroma bid'a be fil bagantido fil filido wa fil bella banye tasma de go comme an karon biga bid'a wala nyi bid'a tla yoro kacha femiye bid'a ye adonendo ahramelendo anga ko sanga no wulu kere heratola
kulluy dole kala yo fasaro minna ambi dole kala bodo algara sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal madha fa innahu azibuhu mbe aw maka bottanu mare ka motanu ka tanu anye kenega harama de mimise ga tanunuku kasro amadan danti metugino ko manja mola de bari mo niya tanu ga ba abi jama abaga yerga faso mun de ye mimise ga ko nana ka tanu anyina obi mola nga manchare mo bi tanu menga tanu chode bala mi mangala bi tanu comme tu mangala fana bilago choga minna ma be choya de bala alagara sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa kufr al mun'imin qil wa ma kufr al mun'imin قال لعل إحداكن أن تطول أيتمها وتأنس عند أبويها ثم يرزقهم الله زوجا ثم يرزقها الله ولدا ثم تغرب الغربة فتكره فتقول والله ما رأيت منك خير قط كراكم بأوما كابو نما فسرين وليا أكانو كره نمان رومبالي أكانو كويره uko kirama aywa nema fisangale ya ojmandel kirako aw muso aw dola kelen ibimme muso ganayala ibi faga bongo nana o ko fe ala bi ni garsaka ibina furu cedoma ibo o cey mbolo yenno o be aka fembe aka seko ni bekiye o ko fe ala bi ni garsaka dewno don kelen do bi ko do bi ni soro ibina dimi ka dimi ni dimi na ina sika fo cema wallahi nima delega heraye e bolofio nima delega hera soro efe fio oh ay nima mununge ka gonye yabe nanga yabe fesere wala ya ko kana ko yere alagara sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa muhadathatan nisa'i mbe awma ka bo muso ka baro nyogonyama aw ni muso de beje ka faranyonga ka sika baroga yoro kelen ka kana kere muso mi ifur muso te izuma harami te wali muso aw dama aw ce jamagulu muso jamagulu aw ka faranyonga ka baroge ka kana kere boko ka daga e cheni muso side langolonya ka sori izuma harami te fur muso te wali muso do aw de bi kanga baroge ni nyogonye foko do be jigi kono orunde heray algan gisoma alagara sallallahu alaihi wasallam iyyakum wazina mbe aw maka bo jene ya attention ay la ko siga ba mare fa inna fiha abu khisal jowana bala yadhhabu al bahaa abe nyumonem be nyedala abo takaboyno jene bi ga sabi ki gar zaxetige abe ga sabi ka ala dimi koro abe ga sabi ki dumi tasma ko nonona jene ya mayre ala ko hala ngana sunyana de hala ngana sunyana alagara tuguna iyyakum wal kadhiba fa idha al kadhiba yujanibu al imana mbe aw maka bon ngalon tige mangalon o weli manayor ma jere ngalon li manati fangilen fere alagara sallallahu alaihi wasallam tuguni iyyakum wa ta'ammuqa fi din mbe aw ma akana gele yake dinena fa inna allah ta'ala ja'alahu yusra ala dinenge ka no yade ay femmine kam ni dinna fanga bisa kam minke ala be bara de fe bara mim atila mo dumina kan goni halna do fitini de dugo ngayire na gele yere kan fo ngani alka hage ne selu soso odun akacha ere baro etse olma fo ngani dila hage ne su kalo odun gacha ima amase mo ibse ga dogo neke nga ka gele yere ga chugo ya dola ko ala to fere pan ya gele yere laba ebi dese ko fitini nimi ni bitu ko ke ka dumo kan o kadi alaye kateme ina achamange ina tela ka tike ko
ala kira ko sunna sallallahu alaihi wasallam ayyuma imrin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alayhi ala kira ko mbe awma ala kira sallallahu alaihi wasallam ko momo ni ki balma kema ko kafiri ako kelengo ni segrana yere kelemi ka yere iya fo mimma gono kaka ye no maka ye gono emi nya fo ebi kaye ala kira sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghayri bayti zawjiha faqad hatakat sitra ma bainaha wa bain Allah muso no ya ka fini bo ayere la ka fini bla yorola kaga finu ka ayere wala ka sogo min ta ka soye ay ala ka sura yo frasa heratola ala kira sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat min Allah fi shay'in muso niye ma berodo moka muntu doye mana ka dendo wolo modo ka dukono na ka soro deminte afadenye ko mana ko o musen tike ala yorola fuila ala mako foitena yo musena ala tino o musen do akala jina ko nafio ka qabla wera mo nyagami imu dewnu nyogonche ino de ka tare chema ko ala mako to musena de wa ala kara sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin jahara waladahu wa huwa yanzur ilayhi استجاب الله له تعالى منه وفضحه على رسول الاول والاخرين ko cheoche edene ni ko genga buki dente kangaronte kada musula demi mbya bolo kono mbal ede ka kono ede dende do e ko genga buila ko ni chemi mano ke ko ala be wajibe ligi kamino ala te fele katoro musema o chema fiyo ala bo lamolo ya folo mo ni labamo bela yelen farale nyonga kene jala ga yenno bari muso mo le ka ngalonje ga dala o manga fiyo ala kara sallallahu alaihi wasallam ayyuma mur'atin kharajat bighayri idhni zawjiha kanat fi sukhti Allah hatta tarja ila baytiha ko muso ni bore ka soko nana kata magini furje ga jiye ibike ala ga dimina fu ka se ka tare ka soyma walma cheka jiye ka boyma ala kara ko sallallahu alaihi wasallam muso amana chedeli ko cheka blade kasoro bashi foyte ko aljina ka saya haram yo musinga ina ferodo ke ka ba ko cheka lebla kasoro foyte bashi foyte ataka okila ko aljina ka saya haram yo musinga ala kara ko muso ni suna baraji ni sun kasoro chebeno chema sonaye ika sunu baraji tale bi rajul mudesoro be junu bare soro okmana ningera fitinu ni yansere ka mi faka ben wati nye ambayin alafe munu fara no nyana ala ko minanye munu yere chena fala ambayin alafe ala ga ya fama ala ga ngishi ala ga antanga ala ga ngakuma lama ge la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sayyidina ala ga ambe kanu ala ga ya fama rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألك على سبيل والسلام عليكم Barona le tigye kira Muhammadu ye.
ne ko kaburu dibi ka bɔ ala ka ɲada muhamadu kan Amin. kaburu kiri ka gɛlɛ ala ka ɲada muhamadu kan Amin. awa sɔrɔ n'ale tigi yanga kira muhamadu ye Allahumma salli ala nabiyula. Corona ni tiye kila Muhammadu ye. ne ko la